የዘመን ሴቶች አይታወቁ ብዬ መንገድ ላይ ልጥፋለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ኦፍ አጄሳ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hoteelatti waamiti. Sana booda bakka gara kiyya dhuftee waan sitti mutirashi. Maaliif naan hin jedhin ka daruuri basan achi dhaqeeti akka waan wajjinaa softanaa sayite yeroo achirraa dhuftetti waan sitti mutirashi. Naguma ya gadi akkam fayyumaan fayyuula tajaajilani jiruun maal fakkaatti jiruun gaafuma amma eegaan mana san jijjiire nattole akkumatti na cabsee hoydhiisi bareeda la dhugaanuu tuttuute akkanatti maasha Allah bareeda bu maasha an kanaaf bar mana san gadhiisii mucayyoon suusiin taatu gadhiisi wanni siin jedhu namni hundi akkana nama yaadu namni hundi kanaaf baga dhiistee mucayyoon yoo tabiita eduu kun bilbilus bilbiluu yeroo kaafte adiga gadhiita an isimu agarteeta animu anatu arga ani bar hiriyaa kan keeti obboleessa kiyya caalaa barsiisan namni sitti natta anjiru obboleessa kiyyaaf ati amma osoo jidduu na dhuftani obboleessa kiyya beeku si malee wallahi baratee wallahi akkamitti nama siin diina akkamitti safara isii ga'a akkamitti nama siin diina tokko akkamitti safara isii ga'a wallahi galata gabaasee barfatu nan dooni ani kun amma nuti jirti takka yaadi awwana makana joon dabiyo diyo tan hunda bar galata wallahi nama tokko kasi fere kana joon gare amma kasiti ati isii wali deebu fi yaadin ni yaadu wadakan am osoo isin karaan na dhuftu salamat rabbiin fuudhu maal jettu ansin qaban sinji kana akkas sin qaba maal dama akkas ta'ifadhee jira boru guyyaa hoteela wal geena tole deemte yalla malat yana gatiga si gay sare seni علينا وسهلا كم بشتي أكل لقمان فيما فيا مالو جيرا أسمع كايمة مال لفن فيس ساري أسمع كاي وكا الجارة منتي والجارة لا ساعتي كان الجارة تاني مال وأنا ستي مودرا وأنا سجمت تيسو وأنا سجمت تيسو كجمت دو أبدين كم مالي ما يماني وانتي نجمت تيسو مال نتني إساني اللي أكو ماتي مال سادي ميتي ولا رجيتي لكن ولا رجي hoteelatti boroo akka wala garuu walii beelamnee dhufne isa biraa dhufee amma jechaadha mee wanti na gammachiisu maali mee natti himta waan na gammachiisu sitti manaan jette sun maali natti hime suni wanti nama gammachiisu anallee waan gammachiisullee waan gammachiisudha jaarsa kiyya yoo kinoo ajjeessa yookiin yoo guyyaa baaste malee sitti himuu hin danda'u akkamiin nabzee nama ajjeessa nabzee nama kan ajjeessu rabbiiti waan si gammachiisa naan jette si gammachiisa sitti manaan jette san natti maali ta'u kai waan si yoonni jachee tanirra jiraate sitti himuu hin danda'u gammachuu illee hin qabnu akkam haga inni duutti waan kanaatti himuu dandeessu jecha bakka amma waan isin jedhu sadiisiiti osoo kan argitee miti takka yookiin nyaataan takka shaayiidhaan kenniifitti isa ajjeessi sana booda sitti tole ni ajjeesa waadaa si seene natti himamame maali sittin immoo amman sitti isa ajjeessutti anaafillee gaarii miti siifillee gaarii miti kaalaas ma wanni godhuun jiru cinqaa keessa waan jabaadhaa wanti ati godhu jette kana icciitii kan nam tokkotti ati illee itti gammad dabalanillee waan inni itti gammadudha tole icciitii kan nam tokkotti himin tole ani ni moo baqa ati dabarsitee nimi malee anaaf si wajjin kan nama beeku wanti kun garuu waan na gammachiisu waan si gammachiisu waan jireenya keetii waan ta'u waan dhaabataa tole meeni yaala yoo fiilee dadhabe nama ni dandeessa kana bar bishaanuu baxabaxee yoo kennitee fi bil inni du'a tole ni yaala tole inni dhiba boruu kan iftaanis ni dhiba tole eeshi boruu iftaan hin jedhini daruriitti si barbaadan
Hafu. Ada. Fanyuami. Iya deh. Kesana kau begitu. Alhamdulillah. Akam mucai yo sani urip dewi mo. Kami. Mucai yo tante durani san. Di sewa turun misal. Istre? Iya, wan tak kotor dia. Baret. Baret. Istimewa. Halo. Akasi. Nama tu. Halo. Saya dente. David. Mal isi sebilme. Ah, sini. Nah, ogi ogi. Lihat. Ogi. Saya dia. Oke, Om. Naga gala tarabbi. Amal he man naga tarabbi nuttole. Nucap se singira ma. Basha siapa nanti, Om? Amma kala indenish in salamish in sipuru akam jette. Adnan aja teh, na tahu sih. Ayo. Kala. Sha akasi gasan birri aka gasgaw san sijala fudate mucayyon sun. Kala hada sila nama taate fadimta. Saya itu terkait dengan nama kerja di negara ini. Nama naya itu, nama sih guna gorsu. Anak malah semua guna tu pura ya dia sih itu. Gute dubartoonni meeqa jire. Gute sinjira. Yoo afurii shan barbaades ana siif kenna. Afurii shan. Waa gad lafa keetta malee. Duraan itu dalam macam ini sih sama lagi sih. Akal ini kore itu, kare ini kore. Ini kore juga itu. Nama jalan nama. Ini kore nama saya malah mau berjalan tu. Anis ni deema. Kala seeroo biraa wal agarraa an guyyaa har'aa nama wal agarra jennee fakkan watteenee kumaa walumaan yaada wal jijjiiru malee waan haarawa biraatiif miti. Yaada kuma wal jijjiirre akkuma argitu kana kanumaan suwaame galatoome tole. Yeroo biraa wal arginee waliin bal'inaa nyaata. Sen. Mani ko kananya kita? Akam. Baik. Nagman. Nagara. Ayat. Mani ko kananya? Manni ka hiriyaati. Jaarsaaf akkuma argitu jaarsaaf jaartiidhaan as keessa jiraatu. Amma nadhisanii gadi ba'anii akkasi jedhiga. Mana keellee wanni dhufuu didee gammachuu ati natti muuf deemtisan yeroo ati natti hin teekaate asumaan kennaa garagaraa waan garagaraa si kennuufi waan ati xumurinaan jettisan guutuu xumure mucaa biyyaa baasuu waan hin dandeenyeef akkuma ati naan jette ajjeesee jira. Har'a gammachuu sirraa dhagaa guutee mataa xumure dafi hiriyoon itti yan dhufanii daddana yaana xumure. Wani sitte mo barbaade ni gammada jedhee abdiin qaba. Waan na gammachiisu ati natti himtu jaalala kiyya akka ansi jaaladhuun beektaan lubbuu tana keessa guyyaa takka osoo sin argin yoo oole na haqqisiisan akkuma na godhu waan maraadhu na godhu. Gammachuun kiyyaas gammachuu keeti jedheetiin hedduu gammadee jira. Atis ni gammadda jedhee abdiin qaba laafini. Anis irraa abdii guddaa qaba. Ani waan sitti mo barbaadu gammachuun kiyya jechuudha. Ulfaa garaan qaba. Ulfaa garaan qaba sibi. Ulfa maaliif? Maaree waan nama gaddisiisu kun. Waan si gammachiisu sitti manaan jettee ulfa garaa qaba naan jettaa jazba. Maanni kun amma kanuma wanni ati natti nuuf deemu ulfaaf sillee boolla jala gadaasiinan osoo naan hin maraatiin akkamitti ulfoo naan hin maraattu. Kanumaaf sin jaaladhaa siifin du'aa baatii jaawar wajjin cisne. Baatii jaha miti waggaa 60 walitti ulfooftee ulfoo waan si gammachiisu sitti maa kanaafuu jaarsa kiyya ka duraanii san ajjeesii jettee nama waliin ajjeesisteef kana baalage boolla sana jala gaseeni
Akkanuma abdi. Kanuma. Kanuma. Kanuma biyyee tana jala gasseen yoo si waliin jiraadha dhageetta si waliin jiraadha hoo jette carraa lama qabda yookaa boolla jala gasseenu yookaa ulfa kan birrii tanteetiin of keessaa baasu kanaa gala ijaan si arguun fedhu. Akkanuma jechuudha. Akkanuma jecha. Akkanumaa fi siifin dura siin jaaladha naan jettee baatita wajjin jiraanne jireenya xiqqishuma kanaaf hangasi waliin jiran jechuudha. Antu si jaaladha siin jedhe of ajjeesaa lubbuu tiyyatana obbaasa hoo siin argate dhugaa siin jedhaan. Baay'ee si jaaladha siif du'aa siin jedha haadhaa abbaa obboleeyyan tiyya hunda of caalaa si jaaladhaa siin jedhaan dhugaa. Maa boottanaan jettaa jaalala kan keettu na boochisa. Jaalala kan keettu na boochisa. Si jaaladha siin jedhee beekaa guyyaa takka afaan kee dhabee si jaaladha siin jedhee beekaa. Baala kee kan jedhamaan kan keessaa waliis. Haywaan. Akkanuma jechuudha. Akkanuma amma hiyyaan kiyyaan dhufa mana qaxxiliitiin ala ija takkatti si arguun barbaada. Qomallee mataan qabu. Namni namaan mari'atee yoo ulfaayillee namaan mari'atee ulfaa'u. Akkanuma jechuudha. Hangana siin jaaladha siifin du'aatti jaarsa kiyyarraa Tiri anatu si jaaladha si du'aa siin jedha. Akkanuma jechuudha. Tiri akka kan keessa taabala mana kana hadhaan booda laakoo sadii yeer nantis si bilbiltuu si argee yennaan kukkiiramen. Abdiyyee. Iddoon biyya kana keessa biyya kanatti namallee hin beeku nama tokko qabu. Iddoo baatee jaa wajjin ciisee amma akkamiin godhame maaliif akkana na godha? Akka feetti ta'igaa boolla jala gasseen ta'an ta'u nama wambeenii anatu magaalaa guutuurra deemee nama horsi barsiisaa deema mana barumsaatiin ta'an namaan ka horsi barsiisu. Nama tokko beeku asirraa fira tokko qabu asirraa. Mana barumsaa dhaqiitii firan qabuutii wanta barsiisaa akka mana barumsaatti gabatee qabanii fira kan keeyyanii tarreessanii si barsiisanii. Annama baalagee qushaashaa kan keetii kana waliin jiraachuu barbaadu. Hadhaan boodana bilbiltee jennaan lubbuu tan ta'e si baasa kan durus hin geessa lubbuu tan waa lama filate ilaali lubbuu tan ta'e jiraachuu yookaan na bilbiltee jennaan hadharra mana namaatiif baay'amma jiran jiran baay'isuu hin jiran. Nagatiin bakka nama firan qabu. Haywaan firii kan kee boolla jala gataasee baalagee. Argaa kan keetti. Jedhum kana karaatti nagatuudhaaf baatii jaana wajjin teessee hangattuun kana naarii udeenna. Xumuree na fakkaata. Hadhaan boodana bilbiltee na lubbuu kan keessa balleessaa si jedhu. Baay'inarra. Tu dhiira tu. Ano. Maqaan na bada jechaaf illee maqaan kamaa illee na bada dhiyeessan na bee biyyaan baatii wal baran. Kuni na gaddisiisa sun mucaasan dura galaafachuudha. Wayi dhala. Anqara yeroo si jaaladha jedhuun dhugama isiin gowwaan. Ani si waliin yeroo dabarsu malee yoom si jaaladhee guyyaa ta'e. Ani si maan waliin ciisee malee waan biraan. Cinqii keessa seenee yaaboo kun sila cinqii illee jedhama biyyaa baafachuudha. Haaluma godhanummaa. Hinduun baganarraa deemu. Osoo na waliin jiraattee amma akkana jedhee ari'uu dhabaadhee tuuwwan illee akka tasaa yeroo isin deettu dhaga'uu qaban. Sammuun tiyyatuun garuu nama kamiinuu walitti marga bagari. እሺ አብዬ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ምን ነው ዛሬ ሳሚኝ እንጂ ልጅ ሰማን ቁጭ በል እባክሽ። ዛሬ ደስተኛ አይደለም። ምን ሆንክ? ደስተኛ አይደለም ብዬ ነው አንቺ ነገርኩት። ምን ሆነሃል? ምን ነው ምን ሆንኩ አልኩት። ሌላ ጊዜ መስለኝ ዛሬ ምን ነው እናንተ በቃ ሰውን ካላከፋቸው አልሆንም ማለት ነው። ተወያይታችሁ ነው መጣችሁ እንዴ? ከማን ጋር ነው የተወያየ ነው? እባክህ ንግግሩ አፌ ላይ ነው መጣ። ዝም በል። እዚህ ቤት ሰው መጥቷል እንዴ? ምንድን ነው ይሸታል ደግሞ ሴት ሽቶ ሴት መጥቶ ነበር መጣ ነበር። አንቺ ጀመርሽ እንዴ? ማን ነው የመጣው? ኧረ ማንም ሴት አልመጣም። እኔ ከጠዋት ጀምሮ አንቺ
እንደ ዘበኛ ቤትሽ ስለጠበቅኩ እንደዛ እንትን ነው ምንድን ነው? ምን ዘበኛ ባሌ ነው። አንድ ሴት አልመጣም እዚህ ቤት አይደለም ሰው ድመት ራሱ አልመጣም። እሺ ተወሱንና አሁን እኔ መጠንትን ቸግሮኛል አንድ ነገር አባቴ ታሟል አገር ቤት ብር ልልክ እንድትሰጠኝ እፈልጋለሁ። የምን ብር? የምን ብር? ብር ነው የሰራውበት 2 አመት ብር አንተ ጋር ነው። ታዲያ ምንድን ነው አስቀምጥ ብሎሽ ነው ለኔ ነገርሽ? የሰራበት እኔ ጋር ካለ አስቀምጥ ነው አልሽ እንዴ? አይ አስቀምጥ ሲቸግረን እንጠቀማለን ነው ያልኩት። አሁን አባቴ ታሟል ስጠኝ $1000 ፈልጋለሁ። 2 አመት እኮ ለፍቼ ነው ያመጣው ሰው ቤት ሰርቼ። አንቺ እኔ ስራ እንደሌለ ታውቃለሽ ገባሽ? አንቺ በየሳምንቱ ከስራ ወጥተሽ ስትመጪ ምን ትበላለሽ? የቤት ኪራይ ከመሬት ነው የሚወጣው። እኔ ስራ እንደሌለ አንቺ ታውቃለሽ። ይሄንስ በምንድን ነው አይደለም ሌላ ነገር። ይሄ ካልስ ባንቺ ገንዘብ ነው የሚገባው ሌላ ነገር እና አሁን ገንዘቡ የለም ወይ አለ? ሳንቲም የለም እና የት ሄደ? ምኑ ገንዘቡ? ጨርሰናል። የ2 አመት ገንዘብ ጨርሰናል ይላል። እንዴት ጨርሰናል ማለት ምንድነው? አለቀ ማለት አለቀ ማለት አለቀ። አልገባሽም? ላንቺ አልገባኝም። አለቀ ማለት የለም ማለት ነው። ያው ብር ለማን ሰጠክ አንተ? ለሰው ሰጠክ ነው እንጂ ያ ብር አያልቅም። ወይኔ የሰው ጋር ትዳር ወይኔ። ኧረ እባካችሁ ሁላችሁ ገደል ግቡ ከፈለጋችሁ። ሹፍ እኔ አሁን ገንዘብ የለም የቤቱን ዕቃ አውጥቼ ነው ልሸበችብልክ። እሺ ከፈለግሽ ሁሉንም ነገር ሸጣለሁ። አይደለም ይሄ እቺ ቴሌቪዥን ማለት ነው። አይደለም እቺ አንድ ቴሌቪዥን ከፈለግሽ ራስሽን ሸጪ። እኔ እንደውም ራሴ ልሸጥ ከፈለግሽ ራስሽን አንተ ለዛ ወስጄ ሸጣለሁ እንጂ ሙሸኔ ራሴን እሸጣለሁ። ለአንድ ተራ ወንድ ደግሞ ገና ራሴን እሸጣለሁ። ደረግቢ ሰናለን አርገን ጅሩ መከና ማናቱ ማን ኦፈጀሰ ኦፈራፍሲሰ ወይ ትመጥያ አብዲን ለነቲ ተባታ ወይኔ ጎጨሩመት ይያገና ታነለን አርገን ከርማ ካንቱ አፈ ድጁ ገናቲ ወይ ሃይ ማል ቱንሌ መለቀና ፊት ጀዴ ጃርሰ ጀላ ጄሴ ቱንሌ ሀረ መለቁ መነጋፈቲ አነ መለቀ በርባደ ማነ ቀራዮም ጃለለ ጀራ በርባደ ሃይ ምን ትላለህ? እኔ ነኝ እኮ ገንዘቤን ያጣሁት። አዶ ይላል ደግሞ ምን አርጌክ ነው ግን እንደዚህ ያረከኝ? አንተ እህት የለህም? ሴት እህት የለህም? እንደዚህ ግፍ የምትሰራብኝ ምን አደረግኩ? ስንታወቅ እህት የለም ብለው ነው ከኔ ጋር ታው ምን አረግኩ? ሰው ቤት ሰርቼ ነው ያመጣሁት ገንዘቡ። ምን አረግኩ እንደዚህ የምታረግ? ሰው ቤት ለፍቼ ነው ይኸውልህ ከፈለግሽ አይደለም ሰው ቤት ሰርተሽ ገረል ቤት ገብተሽ ለምን አትሆንም? አለቆት እዚህ ሀገር እኔ የማውቀው ሰው የለም። ማንንም ሰው አላውቅም ካላንተ በስተቀር። ነገ ያንቺና ያንቺ ፎቶ መንገድ ላይ ለጥፍ እቺ ልጅቷን ታወቁ ብዬ መንገድ ላይ ለጥፋለሁ። ከዛሬ ጀምሮ የኔ ስም ለኔ ከደወልሽ ይኸውልህ ይሄ ባዶ ይሄ ቤት ለአንቺ ትያለሽ። ጓደኛዬ ነው ብለሽ ካካታተል ለኔ ከደወልሽ ከዛሬ ጀምረሽ ስጋሽን ነው እንበላ አፈረባሽ። እኔ ሰው አላውቅም። እዚህ አንተ አለኝ ብዬ አንተን አምኜ ነው እዚህ ቁጭ ያልኩት። ብሬን አስቀምጬ እዚህ ወንድም አለኝ ወንድሜን ትቼ ደብቄ ነው ለአንተ ያስቀመጥኩት ብሩን። ግን አንተ እንደዚህ በባዶ ሜዳ ላይ ጣልከኝ። ገደል ግቢ ከፈለግሽ ከዛሬ ጀምረሽ የኔን ስም ከነካሽ ገላለሻለሁ። ሃይዋን አሁን ልትሄድ ነው? ቁጭ በል እዚህ
በቃ ብሩ አልቋል ሳጠፍቷል ግን በቃ አንተን ደግሞ ማጣት አልፈልግም እኔ ቁጭ በል እዚሁ ትሰማለሽ ከዛሬ ጀምሮ ከኔ ጋር ማኖር አትችልም ከሱ ጋር እኖራለሁ ካልሽ ያንቺ አንድና አንድ ብቻ ነው ሞት ብቻ ነው ከኔ ጋር ማኖርና ከኔ ጋር እኖራለሁ ስትል በቃ አንቺ የምጠብቁ አንድ ነገር ብቻ ነው ሞት እኔ አሁን አንተ ማጣት አልፈልግም ቁጭ በል እያየሁ ክጽናናለሁ ገንዘብ ከላስ ቁጭ በል ማን እንቺ ጋር ቁጭ ይላል ታዲያ የት ልትሄድ ነው ባዶ ቤት ጥለኸኝ ማለት ነው አይዋ በሰው ሀገር ሰው ማመን ይሄ ነው ትርፉ ጨረቃ ላይ ወደኩ በቃ ምንም ማድረግ አልችልም ምንም ወይኔ ገንዘቤንም ተበልቼ በባዶ ቤት እንደዚህ ኦና ቤት አስታቅፎኝ ሄደ ቢ እኔ ያላንቺ ሌላ ሴት አንቺ ምን ደህና ነው እንዴ አንድ ሴት መጣ አንድ ወንድ እኔ ማንም ሰው አላውቅም ግን እኔ አንድ ሴት ጋር ይሻላል አንድ ሴት እኔ ራሴን አምናለሁ አንቺ ምን ይላል በጣም አምናለሁ አታውቅም እንዴ የዘመን ሴቶች አይታመኑ እናንተ ትታመናላችሁ እናንተ ትታመናላችሁ እኛ እንታመን ማለት ነው እንዴ ኧረ እባክህ ቦምብ ኧረ እናንተ ናችሁ ማታስታመኑ እንጂ እኛም አማናለን እናንተ ከስጋ Hello, akkam fayyame lubbuti la eddo uji jirama eddo uji jira ni dufa tole ciao ማንም ሴት አላውቅም አልኩ አሁን ያወራው ሴት ነው ይሄ ነች የት ነው አለች ምናምን ብሎ ጠየቀችና እኔ ደግሞ የሆነ ምግብ ቤት ነው ከፈለግሽ እኔ አልኩ አዎ ምግብ ቤት እንዳልኩ እንዳለ ነገር ወዲ እንዴ ነሽ ባክ ሰላም አትበለኝ ትኑ ለቁጭ እዛ ላይ እንዴ ምን ሆነሽ ዛሬ ለቆይ አንተ በየሳምንቱ በየ15 ቀኑ የት እየቆየ ነው የምትመጣው እኔ ያላንቺ ሌላ ሴት እንደማውቅ ሁሉም ሰው ያውቃል ወሽ ከኔ ውጭ ሴት ከሌለ እስከ ዛሬ የት ነው የምትኖረው እኔ ያላንቺ ሌላ ነገር ሌላ ሴት አሁን ይሄንን ተወና እኔ እርጉዝ ነኝ የሚበላ ምናምን ፈልጋለሁ እንዴ አንተ ምንድነው እርጉዝ እርጉዝ ነኝ እንዴት ዲክሊን አትጠቀሚም እንዴ እስካሁን እንዴ አረጋስኩኝ ተሳሳትኩኝ እንዴ ይሄ ዶክተር ጋር በቃ ገባን ትንሽ አውጭ እንጂ እንዴት ሊሆን ይችላል እንደዛ ተፈጻም ተዱፋና እንግዲህ ነው እንግዲህ ከሆነ እኔም ሌላ ጊዜ እዚህ ቤት መጥቻ እንዴ አስረግዘኝ እንዴት ነው የምትሄደው በቃ እኔ ከኔ ጋር ተወያይተሽ ነው እንዴ እንደፈለግሽው ከዛሬ ጀምሮ የኔ ስልክ ላይ ደውልሽ የኔ ቆንጆ ስትል ጆሮሽን ነው የምቆርጠው